Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih, idedane pamiarsa TPRI Bali sanewangi yang titiang bertemu malih ring acara Nyastra Bali kiring TPRI Media Pemersatu Bangsa. Pamiarsa TPRI Bali sapunapi gatra umugi pamiarsa sareng sami kianak rahajeng sareng sami nyarengin acara Nyastra Bali lan mangkin iraga melarapan TPRI Bali puniki melajah sareng-sareng indek basa aksara miwah sastra Bali. Pamiarsa TPRI Bali rana mangkin ring studio titiang sampun kesarengin oleh para sisya alit-alit saking SD Negeri 5 Penatih dan Pasar. Duane ngasa punika sukses medahat aturang titiang majang ring Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 5 Penatih dan Pasar, Ibu Nimade Budiarti SPD MPIS sane sampun ngicanen izin para sisya derwene alit-alit derwene nyarengin titiang riki ring studio TPRI Bali. Pamiarsa TPRI sanewangi yang titiang bantang wirasa Nyastra Bali lan mangkin inggih punika indek kruna dwi lingga. Sapunapi kewentanan kruna dwi lingga ring sejroning basa Bali tur sapunapi malih jebos iraga melajah nyurat kruna-kruna dwi lingga punika nganggen aksara Bali ring studio taler sampun rauh guru saking SD Negeri 5 Penatih dan Pasar, Ibu Niwayan Purnami SPD. Om Swastiastu, Bapak. Rajang sampun rawuh nyarengin ring studio. Sareng alit-alit dulu ini sane mangkin sareng pamiarsa taler jagi sareng-sareng melajah nggih indek kruna dwi lingga. Sapunapi kewontenan kruna dwi lingga punika sana mangkin galah susrang titiang ring Bu Guru midartayang kruna dwi lingga punika. Terus Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sapunapi gatrana let-let makejang? Astungkara becik. Dumugi becik sareng sami nggih. Nggih. Sampun siap melajah nggih. Nggih. Sane mangkin Ibu Guru jagi ngicen materi indek kruna dwi lingga. Nah, riki wenten kruna dwi lingga. Nah, riki wenten tetujon nggih, riki sampun wenten ring layar nggih. Nggih, riki sisya prasida nyurat kruna dwi lingga anto aksara Bali nggih. Nah, pike kruna dwi lingga nika? Nggih. Kruna sane lingganyane kakaping kalihang. Inggih. Kalau di bahasa Indonesia nika kruna dwi lingga nika napi? Kata ulang Guru. Oh, kata ulang nggih, patet. patah ring kata ulang. Ulang nggih. Sampun patet nggih. Nggih, semua. Nggih, Bu Guru lanturang nggih. Ah, diki wenten kruna dwi lingga. Kakepah dadas kuda nika? 5. 5 soro. Nggih, napi mantan nika? Kruna dwi samalingga, kruna dwi samatralingga, kruna dwi mayalingga, kruna dwi purwa, kruna dwi wasana. Nggih, kakepah dados 5
soro. Nggih. Dika wenten kruna dwi samalingga, wenten kruna dwi samatralingga, kruna dwi mayalingga, kruna dwi purwa sareng kruna dwi wasana. Nggih. Sane mangkin, nah jagi ketrataran siki-siki nggih. Nah, riki wenten kruna dwi samalingga. Kalau di bahasa Indonesia nika napi nggih, kaucap napi karena dwi samalingga nika. Nggih? Kruna sane sama artinya. Sama artinya nggih. Kata ulang murni kalau di bahasa Indonesia nggih. Nah, rika wenten kruna dwi samalingga inggih punika kruna punika wangun kruna dwi lingga sane kruna lingganyane kaping kalihang. Nggih, kaping kalihang. Yene nyurat utawi nulis patut nganggen tanda penghubung. Nggih. Ya diastun sampun boleh pengatur miwah pengiring. Nah, ring layar ika sampun wenten imbo krunane nggih. Nah, gede-gede. Yening kaucapan kaping siki punapi madue arti. Yen kaucapan kaping kalih madue arti lintang ya, lebih dia ya. Gede-gede. Iki carane nyurat seperti Bu Guru nggih. Kadang-kadang nika nggih. Nggih. Nggih nganggen tapi Tanda penghubung nika. Tanda penghubung. Nganggen tanda penghubung nggih. Ditatkala nyuratnya nika nggih. nganggen ini nganggen huruf Latin. Latin, Jadi nganggen nggih. aksara Bali nganggen. Nenten. Nah niki pamirsa. Nggih, mangda sauninga yening kruna dwi lingga utawi dwi sama lingga sane wau dalam huruf Latin ditulis menggunakan Nganggen tanda penghubung. penghubung. Nggih. Nggih. Tanda min nika nggih, Nggih. tanda kurang nggih. Penghubung. Tapi dalam aksara Bali Nenten tidak nggak? digunakan, Tidak digunakan, tidak nggih. ditulis. Nggih, Nggih, tidak malah jebos ditulis. aturan guru nggih. Nggih. Alit-alit pamirsa sane wonten ring jero puri suang-suang ngiring mesantekan dumun malih jebos lanturang malih indek kruna dwi lingga punika sakewanten malih jebos jagi katur gending rare nami putri cening ayu tunas titiang idadane pamirsa tetep iri-kiring TPRI Media Pemersatu Bangsa.
Juma meme luas malu kepekan belanja apa ada darah nasi memen tiang ngiring nongos di jenjuma sambil mengempu aja titiang dadwa ditekane donggap gapi TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Kerajinan perak Bali telah ada sejak ratusan tahun silam. Motif khas tradisionalnya menjadi daya tarik dunia. Indah, mewah, dan memukau. Motifnya menggambarkan karakter Bali sesungguhnya. Tidak ada di belahan dunia lainnya. Menilik makna di balik karya, kental dengan nuansa sakral. Kerajinan perak Bali adalah warisan leluhur, gambaran kekayaan budaya yang adiluhung. Yang pengalah tak kaya, kita kaya kaca. Mana ngambilkan kaca rukit? Halo guys. Kenapa? Tidak apa-apa. Sana. Halo. Cok, apa ini? Guys, gaul itu perlu, tapi menjadi bijak lebih penting. Jadilah generasi bijak menggunakan gadget. Pamirsa TVRI Bali, suksema kantun nyarengin nyastra Bali ini puniki. Wau sampun ya Bu Guru ya. Indek keruna dui lingga. Keruna lingga sana keping kaliha. Wetan tapi 5 ya? 5 ya. Wetan 5 soroh, wetan dui Sama lingga, Samatra lingga, Maya lingga, dui Wiwasana, nggih, wetan 5 soroh. Terus lanturang Bu Guru wau indek keruna dui sama lingga puniki. sama lingga. Nggih, Bu Guru lanturang nggih. Sane mangkin sak sampun indek napi nika imbo kruna nyane nggih. Nika wenten gede-gede, cenik-cenik, putih-putih, bajang-bajang. Miwah sane liana. Nggih. Nika sana dui sama nggih. Nggih, Bahasa sama. Indonesianya sama nggih. Sama, Jadi kata nggih. yang pertama dengan kata yang kedua sama. Nggih, Bahasa Bali ini tapi sama. Patuh. Nggih, Sama, patuh, ya. patuh nggih. Jadi muka kalih patah. nggih. Patah, Kedua-duanya nggih. sama. Nggih, ini contohnya tapi Bu Guru wau. Ya, di kawawu gede-gede nggih, cenik-cenik, putih-putih, bajang-bajang.
Walaupun dia diucap sekali, dia mempunyai arti. Nggih. Kalau diucap 2 kali, dia juga mempunyai arti lebih ya. Ya, Riko, wenten contoh nggih gede-gede. Nah, Riko wenten huruf Latinnya nih gede-gede. Yening ke surat ke aksara Bali. Nah, sekali mereka nyuratnya nih. Nggih, ampun cingak ring layar Riko. Gede-gede. Nah, sekali mereka nyuratnya nih nggih. Elingang. Nggih, wau nggih, sampun nggih. Dalam aksara Bali tidak ada tanda penghubung. Beda dengan huruf Latin. Nggih, yang di Latin ngangen tanda penghubung. Nggih, yang nyurat di aksara Bali nenten ngangen tanda penghubung. Nggih. Makin keruna-keruna lianan. Nggih, sana mangken apa ke Nggih, daerah kerunane dulu nggih. Nggih. Ya, cenik-cenik. Nah, Rika cene menggantung Rika nggih. Nggih. Nih, nenten menjajar nih ke. Yang menjajar nih ke cenik ke kenten dados nih. Nenten dados nyurat ngangen ada gadak di tengah. Nggih. Iki tentang boyeje ugar satu sepunika guru nggih. Nggih. Nggih, terus santur guru mungkin daerah keruna nggih. Nggih, makin indayang alet arete contoh ngarana kruna nggih. Kruna dwi sama lingga. Sanering jero pamirsa terus talar ngiring belajar mungkin daerah kruna dwi sama lingga. Dua-duanya sama. Nggih, sama. Terus sanering studio terus daerah dungun nggih contohnya. Contohnya surat lah. Apisanan Bu Guru nyurat ngangge aksara Bali pun Inggih. Surat ngangge aksara Bali nggih. Daerah kerunane. Giling daerah-daerahin di ketalar sana wenten tering jero pamirsa terus daerah wau ampun wenten nggih kuncinya. Dua-duanya katanya sama. Nggih, patah. Kata yang pertama di 2 kalikan. 2 kalikan nggih. Tetapi harus mempunyai arti. Nggih. Sila sana sampun boleh. Siapa yang sudah dapat? Wah niki. Iya, nggih Mang. Terus Nggih. Wajan apa ini kok Mang? Mokoh. Nggih, mokoh. tapi bahasa Indonesianya Badannya besar-besar. Gendut Moko nggih. niki gemuk nggih, gemuk nggih. Sire sane uning makarya lengkare nganggen kruna Mokoh. Nggih, saking ngrika mantan? Tapi lengkarane buat kalimat bisa. Nah, tapi Tiang ngelah siap mokoh-mokoh. wah, yang lah siap Nggih. moko. Nggih, Dayang nyurat Saya mempunyai gendut-gendut. Saya punya ayam gendut-gendut nggih. Lebihan sentrat nih kan. Lagi surat coba Dayang Nyurat lengkarane. Nggih. Yang lah siap. Nganggen kruna mokoh-mokoh nggih. Langsung mantan aksara Bali nggih. Aksara Bali nggih. Tiang lah siap mokoh. Nah, niki.
sampun. Ampun. Nggih, terus Napi nggih. nih kah? Kebaca napi nih kah? Nggih. Oh, tiang. dia ngelah siap Nggih. mokoh-mokoh. Terus Nggih, nggih. sukses Aruna. Sampun patut ke buru. Nggih, terus nggih. sampun. Nggih. Dia ngelah siap mokoh-mokoh. Nggih. Terus malih lengkare Kruna nggih. Nggih, Kruna Dwi Samalingga. Selianan enten malih. Oh. Marepan, nggih, guru samang. Malih siki wonten nggih. Alon. Tuh nama dia langsung. Iya. Iya. Nggih, dalam mulih kiting. Iki Kruna nuwun nggih. Kruna nuwun nggih. Dwi sama lingga. Lingang dalar pamirsa daerah-daerah malih Kruna Dwi Samalingga nggih. Saneling studio niki sampun. Nah. Nggih, nggih. Tapi bacane Napi baca nih kah? tegah-tegah bahasa Indonesianya tinggi-tinggi nggih, tinggi-tinggi nggih. Nah, sampun tapi nyata secara semua. guru sampun patut nggih. Sesudatnya patut tapi iwang niki. Huruf Latinnya patut. Nah, tapi wau bu guru kan sampun terangang wonten tapi kirang tanda penghubung Nggih. kirang nggih dagingin tanda penghubung ring huruf Latin nggih. Jika wau bu guru sampun nggih. Nah, tegah nggih, nika sane patut nggih. Niki nggih, niki iwang niki nggih, kirang niki nggih. Tegah kirang malih nggih. Tegah. Kirang niki kari Tiga nggih. coret belakangnya nggih. Nggih. Tegah. Ah, Nggih, nggih. 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 Makin sira malih Bu Guru. Bener malih Sampun. jadi makarya rapi makin. Lengkara nggih. Lengkare, sira uning makarya Sira lengkare. uning anggen kruna tegah. Nah. Sira uning. Sira uning, ayo angkat tangannya. Sira uning, tegah-tegah. Tegah Aruna. Nggih. Nah. Arya. Niki. Nggih. Tegah. Tegah. Nggih, langsung wonten ka aksara Bali nggih. Aksara Bali. Nggih. Di betenan nggih. Ya. Tunang lagi gede. Betenan lagi gede, Tunang, betenan tunang, nulis. tunang. Nggih, paten atep. Gimana? Nggih, terusan nggih. Tulunang tadi. Dua. Nggih. Nggih,
Wacan api di komang? Punyan biune tegah-tegah. Punyan Punyan biune tegah-tegah nggih. Sampun patut Nggih, Bu Mas. Guru sebenarnya? Nggih, sampun. Sampun Nggih, patut. sampun patut nggih. Nggih, idedane pamirsa ngiring berari yang Bos malih jebos lanturang malih kruna duwi lingga puniki tunas titiang pamirsa tetap iring TPRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Bali, Media Pemersatu Bangsa. Ayo, lihat tuh, bapaknya hampir turun tuh. Ya Bu, ya. Saya dapat banyak. Kegiatan-kegiatan positif adalah bekal untuk hari esok. Namun jangan halangi keceriaan mereka. Ayo. Ini layangan nih. Main yuk. Bermain memang dunianya. Membantu orang tua adalah kewajiban. Ali. Adek. Roni tidak. Lempar, 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 lempar. Ya teman-teman udah azan, aku sholat dulu ya. Ali curang nih. Ya kamu curang. Kasih Alinya sholat dulu, nanti bermain lagi. Pamirsa TVRI Bali ngiring lanturang kruna duwi lingga puniki wau sampun sane ring jero punika taler sane benten ring studio sampun mau usaha melajah nyurat nggih. Nggih. Kira-kira kruna nyurat kruna apisanan nyurat lengkare. Terus makin lanturang Bu Guru. Nggih. Kruna sane kaping kalih nggih makin nggih. Nggih, kruna sampai kalih mangken nggih. Mangken wonten kruna dwi samatra lingga nggih. Nah, indayang cingak di kering layar sampun wonten ika nggih. Inggih punika kruna dwi lingga sane wangunyane kauwah. Keuah Nggih. punika napa Bu Guru? Kaubah nika nggih. Keubah diubah nggih. Diubah nggih. Kruna lingganyane setata magenah ring pungkur. Jadi sampune dua kadwi linggayang suk semanyane nyinahang laksana sane lintang ring pisan. Ini lebih dari sekali. Lebih dari sekali, nggih. Maknanya nggih. Maknanya nggih, lebih dari sekali maknanya. Nah, rika wenten imbe kruna nyane nggih. Rika wenten dengok. Jadi berubah bunyinya Berubah nggih. bunyinya nggih. Dari dengok menjadi dengak. Nah, rika wenten tolah toleh. Kruna linggane Tolah toleh. Dari kruna toleh nggih. Nggih, Dados toleh. tolah toleh. Nggih. Rika wenten colak colek nggih. Kruna linggane colek nggih. Jadi kruna lingganya di belakang Bu, Belakang, di belakang nggih. nggih. Ingat adik-adik Ring ungkur, nggih, ring ungkur. Harus ingat ya ning wonten kruna dwi samatra lingga pasti kruna lingganya ada di belakang. belakang, nggih. Yang di depan kata ulangnya nggih. Kata ulangnya nggih. Dan diubah. 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 Nah, dikelingan.
tapi yang diubah bunyinya nggih. Bunyinya diubah nggih. nggih. Ya, rika wonten vokalnya nggih. Vokalnya nggih, bunyi vokalnya nggih. suaranya nggih. Rika wonten colak-colek nika kan. Nggih. Mangken ya, rika selanturnya nih tundak-tundik. Ya, krulinggone tundik. Tundik. Nggih. Kok ubah dados tundak tundik. Ya, kauah nika diubah ya. Dika wonten seledat, seledet. Ya, miwa sane liana. Ya. Rika wonten. Nah, imbo sesuratnya nih nggih. Dika wonten dengak, dengok dika. Nggih. Nenten ngangge napi? Ada-ada di tengah nggih. Nggih, nenten ngangge ada-ada di tengah. Megantung. Dika wonten gantungan api? Gantungan nggih. Gantungan. Da. Pun de nggih. De niki bahasa Indonesia. Dengan aksara Bali. Da. Waca niki ana caraka atau ana careke bahasa Indonesia ABCD. Nenten nggih mentiosa nggih. Nggih. Nah, tan wenang ngangen ada-ada ring tengah nggih, ring tengah aksara nika. Nah, selanturnya tapi nika ayak oyok. Belingane tapi Tapi krolinggane ayak oyok. oyok, karena oyok ada di belakang. Di belakang nggih. Ring bahasa Indonesia kan api ini ayak oyok bahasa Indonesia nika. Bahasa Indonesianya apa ada? Tapi bahasa Indonesianya ayo goyang. Bergoyang. Bergoyang. Goyang. Nggih. Nggih. Bergoyang-goyang nika nggih. Nah, sane mangkin nggih. Ya, terus dulu. Tapi boleh makin ngererang ya? Nggih, ngererang. Malih contoh lianan. Contoh kruna sane lianan. Contoh kruna pamirsa talar sanewen ring jero ring puri. Terus ngererang contoh dangan iki nggih. Sering kangen nggih, gampang iki sering dipakai kita dalam berbicara sehari-hari. Kruna dwi samatra lingga. Berubah bunyinya. Berubah bunyi nggih. Ayo sirap boleh. Sampun boleh? Oh, sampun. Cepet Oh, pisan lagi nggih. Ya, Akeh dan nggih, akeh bener kruna dwi samatra lingga. Terus Kejak. Kecang, kecok. Ya. Ya. Nyurat nih kan. nggih, beli nggih. Nggih. Beli nggih. Nggih, ampun Nggih. karena Tapi bacaan bacaan kan apa? kejak Kejok. nggih, nggih. Nggih. Nah, Bu Guru sampai tapi niki contohnya Bu Guru. Ya, niki Nggih, terus? kejak kejok niki. Napi niko kejak kejok nih. Oh, lompat. Nggih, kecak kecok. Nggih, kecak ngangen Kecak. ngangen ce. Ngangen ce nggih, kecak kecok. Terus becikam Bu Guru mangda patut nggih. Nah, niki Bu Guru lagi becikam makin mangda patut. Nggih, mangyak nika. Nggih. Di bawahnya menten. Oh, nggih. Nggih. Mangda pamirsa dalah runing nggih. Kecak. Nggih. Kecok. Kecok. Nggih, sekadi niki nggih sesurat Latinnya nggih. Ampun ngangon apa nika wau? Je, nggih. Ge. Ja. Nggih, kejak kejok nggih. Huruf Balinya Bu Guru? Huruf Aksara Balinya, Nggih. Nah, niki sane patut nggih. Nah, Ya, sekadi niki nggih sesuratnya nggih. Kecak kecok nggih. Betan boleh sane lianan? Sane lianan wenten malih imba kruna dwi samatra lingga.
Yang lain. Oh, niki malih. Mario malih nggih. Borong sarang Mario. Nggih. Terus Napi suaranya kok Mang? Kebaca napi? Kipa. Nggih, kipa. Nggih. patut Bu Guru nika. Nggih, patut Sampun tempel patut, sampun nggih. Terus patut nggih. nggih. Sire uning mangkin makarya lengkare nganggen apa? Kruna kipa. Nah. Nggih, Kruna- lengkare. lengkare mangkin. Kalimat. Ayo. Menggunakan Nggih. kata kipa. Nggih. Kita mana sama mana yang liga nggih. Lagi nyurat nggih lurus. Alon-alon. Kipak. Nggih, tapi Baca napi nih kok Mang? nggih. Kipak di kelas. Nggih, kipak di kelas. Patut Bu Guru? Diki wenten iwang sesurat. Nggih, Nggih. iwang gede nggih. Ning deje Bu Guru. Ning bawa. Nah, Surat Riki ning sore wenten. Bu Guru. Nah, Riki Ning deje nggih. kenahne usan iwang. Ning ajeng. Nah, tin nah iki patut menggantungan nggih di mail punika manten nggih di Nggih. nah tiange kirane Sepatutnya ten iki Iki menggantung. menggantung nggih santukan wonten konsonan bertemu Konsonan. Nggih. nggih malih jebos Bu Guru lanturang malih alih-alih sedaya studio yodane pamirsa
Merarian dumun malih jebos lanturang malih tetap ring TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Untukmu, pahlawanku. Kak, siapa pahlawan idola kakak? Kalau kakak mengidolakan semua pahlawan kita. Pada masa penjajahan dulu, pahlawan kita mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Kalau sekarang, ada nggak sih pahlawan, Kak? Guru kita kan juga pahlawan. Makanya kita harus giat belajar supaya bisa berprestasi. Marsa mau jadi pahlawan kemanusiaan. Pintar, Marsha. Terima kasih pahlawanku atas jasa-jasamu. Lestarikan alam kita. Pamirsa, ngiring lanturang nyastra Bali dua ini, wau sampun wonten kruna Dwi Samalingga sareng Dwi Samatralingga. Terus lanturang Bu Guru. Nggih. Nah, sana kaping 3 iki wonten kruna Dwi Mayalingga. Nggih. Kalau di bahasa Indonesia disebut apa? Kata ulang semu dia. Nggih, kata ulang semu. Iki wonten Krunolingga sana kaucap ping sikit dan maarti, nanging kaucap kaping kalih maarti. Ya, kalau di bahasa Indonesianya kalau diucapkan sekali dia tidak mempunyai arti. Kalau diucap 2 kali baru dia mempunyai arti. Nggih. Nah, rika wenten imbo krunone. Contohnya, nggih. Rika wenten kupu-kupu. Yening keucapan kaping sikit dan madue arti. Kupu. Nggih, dan madue arti nggih. Nah, selanturnya nih rika wenten ogoh-ogoh. Nah, ogoh. Tiang mau baleh ogoh. Madue arti napita niko. Nggih, kecuali tiang mau baleh ogoh. Rika wau madue arti nggih. Krono mangken selanturnya nih kunang-kunang. Nggih, rika binatang ya. Yang biasanya keluar malam hari, nggih. Nah, rika wenten imbo sesuratnya nih. Nah, rika wenten kupu-kupu. Nah, rika malih wenten apa? Kunang. Nah, malih nenten ngangen tanda penghubung, nggih. Oke, lingang nggih. Nggih, lingang rika nggih. Mungkin, darah mungkin. Nggih. Mangken rara imbo kruna Dwi Mayalingga. Nggih, dayang surat iki, dayang surat. Dayang surat, nggih. Dwi Mayalingga yang lain, nggih.
Oh, niki Nggih, sampun. DPK. Nggih. Kamu saking nuni dan boleh giliran Nggih, dan boleh giliran. Boleh giliran nyurat. Kruna Dwi Maya Mayelingga. lingga, ya. Kata ulang semu kalau di bahasa Indonesia nih Huruf Latinnya memakai tanda penghubung. Penghubung. Tetap nggih niki nggih, dengan tanda penghubung nggih. 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 Kok? Patut guru? Ogoh, ogoh. Nggih, sampun nggih. Sampun, Sampun. Wangunnya atau bentuknya hampir sama nggih dengan Dwi sama Lingga. Sama lingga, nggih. Nggih. Terus malih lanturang guru usan Kruna Dwi Mayelingga. Dwi Maya wasanika. Nah, terus Nah, niki wonten Kruna Dwi Purwa. saya nomor 4 lagi nggih. Nggih, sana nomor 4 niki Wah, nggih. wonten 5 nggih sorone nggih. Nggih. Niki kaping 4 niki nggih Kruna Dwi Purwa. Inggih punika kecap reng Arab ka kaping kalihang. Nggih. Yang di sekarang yang di depan. Di dua kalikan. Di dua kalikan, Di nggih. suku kata ya, suku Nggih. kata yang di depan. Suku kata yang di depan sekarang yang di dua kalikan, nggih. Nah, dika imbu krunane sasari, gagodo, sasahi. Nah, napi gagodoh niko napi niko. Uni gagodoh. Ini udah pisang goreng. Pisang goreng. Nggih, gagodoh niko pisang goreng, nggih. Makin darah kerunane kan. Nggih. Betul sani kuning. Yang lain? Ya. Mangrepan. Nggih. Usaha Mario makin mangrepan borong. Ya ning niki ten nganggen kata apa nih tanda penghubung ya. Tanda Enten. penghubung Nah, niki, nenten, enten, nggih. Satu kan ring Arab ke kaping Nggih. kalihange. Sasati. Nggih, dados nggih bagian. Nggih. Ampun. Apa berarti Sesate, nggih. sampun padha guru nggih. Sampun, Tapi nggih. kruna lingkane Sate, nggih. Kruna linggane sate, nggih. Kita boleh lihat-lihat. Enten malih sana lianan. Dengan sing sate. Ayo sila ning. Nah, malih nggih terus. Sesate. Saking kruna sate. Lengkaring. Nenten. Dan, Krunonya, kruna. kruna, kata. Selesai. Nggih. Nggih, terus nggih. Seperti guru. Kewacan api nih ke? Sesaji. Nah, Sesaji. Ya, guru Ya ini sesaji nganggen api nih ke? Sesaji. suarane Nenten kewanten nggih. biasa tiga Se. padone nggih. Ningali calang manten Bu Guru, talengne. Nah, niki padone nggih. Nggih. Saten dengan pepat malih nggih, Nggih, saji sasaji, sampun. nggih. Nggih, wonten malih siki wonten kruna tapi malih siki Kruna Dwi Wasana. Contone tapi Bu Guru. Dwi Wasananya pakai cosos ya. Nah, misalnya ngungkur nggih. Nggih. Niki santukan panemanya galah. Rawuh iki titiang iring angedane
ring acara Nyastra Bali dan makin ring penguntat Mali Jebos jagi katur puisi Bali anyar utawi puisi Bali modern. Pamirsa yen wonten kirang langkung atur titiang rikala ngenter acara puniki titiang lunas gangrena sinampura saya makin ngiring puputang untuk parame santi. Om Santi 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 Om. Ya, sandeng wacan puisi lulusan. Ya. Om Swastiastu. Meme oleh Imade Sanggra. Meme mangken wow titiang uning sapu napi pisarat meme miara titiang saking kantun Taluh. Sesampune tuk-tuk wulan meme ngarot asih ambat uripe megantung bo ekate meme titiang eling titiang budal saking moplalyanan babak belor gelar-gelor meme gipe ngasap cendana ngasih asih wangine titiang tangkajot nyeret ngipi gulgol sarwa aing meme metangi kepupungan ngambil bawang termobasme mecangkriman jantos semeng meme durung boleh tiang yasa meme metilar dan metulak mulai inggih Ratu Betara lugrayang memen titiang genah patut ring jagate wayah Om Santi 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 Om. Untuk melaporkan kebencanaan, kegawat daruratan atau emergensi di Kota Denpasar dapat menghubungi